تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروند تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 3 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси фонди саудии рушд султон абдураҳмон алмаршад мулоқот намуданд. дар мулоқот масоили ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо фонди мазкур баррасӣ шуд. тавсеяи ҳамкории тоҷикистону фонди саудии рушд барои маблағгузории лоиҳаҳои муҳими соҳаҳои маориф, нақлиёт, тандурустӣ, гидроэнергетика ва идоракунии об аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буд. дар робита ба ин ба роҳбарияти подшоҳии арабистони саудӣ ва фонди саудии рушд барои иқдоми ҷудо намудани $100 миллион амрикоӣ барои татбиқи лоиҳаҳои нерӯгоҳи барқи обироғон ва $30 миллион амрикоӣ барои амалисозии лоиҳаи сохтмони роҳи ҳалқавии шаҳри кӯлоб арзи сипосу қадрдонӣ карда шуд. ҷалби васеи фонд ба маблағгузории лоиҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвари мо мувофиқи мақсад дониста шуд. изҳори итминон карда шуд ки дар доираи ҳамкории судманд ҷиҳати рушду тавсеяи муносибатҳо аз дигар имкониятҳои мавҷуда истифода карда мешавад. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон раиси фонди саудии рушд султон абдураҳмон алмаршад андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён дошт. шарафёб аз онам ки имрӯз бо муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии тоҷикистони ба мо бародар мулоқоти пурсамар доштем. фонди саудии рушд тақрибан 10 сол аст ки бо тоҷикистон ҳамкории судмандро ба роҳ мондааст. имрӯз мо созишномаеро ба имзо хоҳем расон ки барои маблағгузории лоиҳаи сохтмони роҳи товоравии шаҳри кӯлоб мебошад. дар марҳилаи панҷум зиёда аз 11 мактабро дар бар мегирад ва ҳаҷми умумии бинои мактабҳо $59 миллион мебошад. ва ин марҳилаи панҷуми ҳамкорӣ байни фонди мо ва ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. мо хушҳолем ки бо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкории судманд бо ҳам дорем ва инчунин дар мулоқот муҳтарам ҷаноби олӣ пешниҳодҳое ки карданд мо ҳатман дар фонд инро ба хубӣ қабул хоҳем кард ва меомӯзем ва дар оянда ҳамкорӣ хоҳем кард. ба ҷумҳурии тоҷикистон ва мардуми азизи он орзуи шукуфоӣ ва пешравиро дорам. 3 июл сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода бо директори минтақавии бонки ҷаҳонӣ дар осиёи миёна Винни Вейван мулоқот намуданд. дар вохӯрии ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳо дар ҳама бахшҳо аз ҷумла сохтмони нерӯгоҳи барқи обироғон баррасӣ шуд. таъкид гардид ки ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки ҷаҳонӣ дар сатҳи хуб ба роҳ монда шуда ҳоло татбиқи лоиҳаҳо дар самтҳои энергетика, маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, обёрӣ ва ғайра идома дорад. оид ба таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷониба ҳавасмандӣ зоҳир карда шуд. имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдо таҳти роҳбарии раиси ситод
معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده جلسه ستاد جمهوریوی اوید به سر وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 طریق حضوری و مجازی دایر گردید. گزارش همکارانمان. در کار جلسه ستاد جمهوریوی تحت راهبری رئیس ستاد معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده مسئله‌های جنبست و اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سر وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 مورد بررسی قرار گرفت. گفته شد که با مقصد نظارت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های سال قبلی 5 مرتبه جلسه ستاد جمهوریوی گذرانیده شده. در آنها بر راهبریت وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های جمهوری اوید به مسئله‌های بنقشه‌گیری و ذخیره مواد ضروری خوراکواری، استفاده ثمرناک نیروی برق و گرمی و استحصال و تامین منتظم آن، ذخیره و استفاده بری انگشت، سوزشواری، مواد ضد لغزش، خوراک چاروا و غیره دستور و سفارش‌های مشخص داده شده است. تاکید شد که نتیجه تحلیل و مانیتورینگ ها نشان می‌دهد که به حالت 1 اپریل سال 2025 بندهای نقشه چاره‌بینی‌های قرار قبلی در مجموع اجرا شدند. عین زمان جهت اجرای قرار نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سر وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 در مهلت تا 10 می سال 2025 در وزارت و اداره‌های دخلدار، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌ها ستادهای فوری تأسیس یافته نقشه چاره‌بینی‌ها تصدیق کرده شده است. حالا مرحله بنقشه‌گیری و اجرای ذخیره مواد خوراکواری، انگشت، واردات مازوت کم سولفت، گاز طبیعی و مایع و دیگر مواد اساسی سوخت، آمادگی برای تامین برق و گرمی به کارخانه و مؤسسه ها و اهالی در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 آغاز گردیده است. در آخر کار جلسه جهت اجرای سریوقتی مسئله های بررسی شده به مسئولان دستور و سفارش های مشخص داده شد. در تاجیکستان با مقصد رشد اقتصادی ملی، دستگیری فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، استحصال محصولات رقابت‌پذیر به صادرات نگرانیده شده و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم 5 منطقه آزاد اقتصادی فعالیت می‌نماید. سوبک‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان در برابر استحصال محصولات واردات عوض کننده همزمان مبادله تجارتی را با کشورهای خارجی تقویت می‌بخشد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در زمان استقلال دولتی با دستگیری و راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان جهت رشد اقتصاد ملی و تأمین شرایط مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری گام‌های استوار و نتیجه بخش گذاشته شد. تأسیس منطقه‌های آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کولاب، پنج و ایشکوشیم از زمره تشبس‌های مؤثر میباشد که در عملی سازی هدف‌های استراتژی نقش کلیدی دارند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که چند سال قبل فعالیت را در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان آغاز نموده بودند، امروز در استحصالات موفق گردیدند و کار را در اینجا بهترین امکانیت و بزرگترین نتیجه در تجارت می‌دانند. صاحبکار اگر وقتی که خیلی تکنولوژی وارد بکند با پررگی باج گمرکی سپردنش دکار. امروز آن کارخانه‌ای که در منطقه اقتصادی میباشند آنها از باج گمرکی آزاد میباشند با پررگی. وقتی که کارخانه فعالیت آغاز میکند باز بار دیگر آن اشیاء خامی که امروز واردات میکنیم برای استحصال ما از وی هم آزاد میباشد. دیگه اگر بیرون از منطقه اگر کار فعالیت کنیم اگر هر یک خط تکنولوژی هر یک تجهیزات درآوردگی به رسمیت درآورده باج گمرکی سپردن دکار. ماه می سال 2025 در منطقه آزاد اقتصادی سوغد دو سوبیکت نو به قید گرفته شد. با ثبت دو سوبیکت نو شماره انشاءات عمل کننده در این منطقه به 44 رسید.
با استفاده از امتیازهای پیشبینی شده هم‌مسئله تعداد سوبیکت‌ها در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان افزایش می‌یابد. در منطقه‌ها بیشتر با جلب سرمایه داخلی و خارجی کارخانه‌های نوی صنعتی تأسیس می‌یابند. هم‌مسئله با تدبیراندیشی‌های حکومت کشور منطقه آزاد اقتصادی دنغره نیز رشد می‌یابد. از 38 سوبیکتی به قید گرفته شده حالا 15 تای آن فعالیت نمونوی استحصالی دارند. از همه مهم سرمایه‌گذارانی که در منطقه آزاد اقتصادی با بنیاد این یا آن انشاءات اجتماعی و خدمت‌رسانی و اقتصادی مشغول می‌شوند، غیر از پرداخت دو نمود انداز دیگر از پرداخت همه نمود اندازها و باج گمرکی آزاد هستند. با جرأت براتون گفته میتونیم که در سطح دنیا نیست همی امکاناتی هایی که اینجاست از نگاه امنیت در سر تا سر منطقه نیست، از نگاه سهولت های آب و برق در سر تا سر منطقه دنیا نیست. منطقه آزاد اقتصادی کلاب در موقع خوب جغرافی قرار داشته دارای امکانات‌های مساعد لوجستیکی میباشد. اولین سوبیکت منطقه مذکور این تاجیک الماس به شمار میرود که سمت فعالیت آن استحصال قسم‌های اتومبیلی یعنی هواتازکنک‌های روغنی و هوایی برای تمغه‌های گوناگون اتومبیل میباشد. منطقه آزاد اقتصادی 5 مثل دیگر منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان دارای امکانات‌های خوبی سرمایه‌گذاری بوده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امتیاز و سبوکی‌های اندازی و گمرکی پیش بینی شده است. حالا در منطقه آزاد اقتصادی 5 10 سوبیکت استحصالی، 3 سوبیکت خدمت‌رسان و 4 سوبیکت تجارتی فعالیت دارد. صاحب کار و سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در حدود منطقه آزاد اقتصادی فعالیت نماید و پیش از همه بازاری هم داخلی هم خارجی رو می‌آموزد که آیا بعد استحصال شدن مال وی این مال به طلبات بازار داخلی و خارجی جواب داده میتواند یا نه. بنابراین معین نمودن سمت فعالیت او بیشتر از خودی همون صاحب کار و سرمایه‌گذار وابستگی دارد. تشکیل منطقه‌های آزاد اقتصادی در تامین اهالی با جای کار، رشد با مرام اقتصادیات در اساس تکنولوژی اینواسیونی، سنجش اصول‌های نوی خواجگیداری در اقتصادیات، جاری نمودن اختراعات و کارکرد علمی و تکنیکی داخلی و خارجی، افزایش استحصال مال‌های استعمالی و خدمت‌رسانی‌ها، زیاد نمودن صادرات محصولات و حل دیگر وظیفه‌های اقتصادی و اجتماعی مساعدت فعال خواهد کرد. ظاهرشاه تقویمراد، رجب علی محمدعلی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. با جانبداری از دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بابت استفاده هر قطعه از زمین و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده خواجگیداران ناحیه فرخار تدبیرهای سری وقتی می‌اندیشند. امسال زحمتکشان خواجگی دهقانی باغ نادر در میدان 25 گکتار زمین سالها باز بیکار خوابیده کشت شالیک گذراندند که امروز نشأه‌نمای خوب دارد. انورشاه سیدعلیزاده گزارش می‌دهد. در رابطه با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بابت استفاده ثمرناک زمین با گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده و فراهم ساختن جای‌های کاری از جانب زحمتکشان خواجگی‌های دهقانی و کوآپراتیوهای استحصالی جماعت شهرک و دهاتی ناحیه فرخار تدبیرهای سری وقتی اندیشیده می‌شود. باید یادآور شد که در موضع کوکول ناحیه بیش از 30 سال باز قسمی از زمین‌ها بیکار خوابیده بود. در این زمینه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی زحمتکشان خواجگی دهقانی باغ نادر زهکشی که از این موضع می‌گذرد از خم و گل قبت جمع شده تازه و وسیع گردیده است. بعد راه اندازی و انجام تدبیر مذکور امکان کشت زراعت‌های کشاورزی در موضع کوکول فراهم آمد. همین است که در بیش از 25 گکتار زمین‌های سالها باز بیکار خوابیده کشت زراعت شالی به راه مانده شده است. خواجگیداران می‌گویند این موضع اساساً برای کشت و پرورش شالی مساعد است. این زمین‌ها را که دیدید 25-30 سال خوابیده بیکار خوابیده بود از حسابی زبکش و آبها بود. انا امسال که زبکش را 3 کیلومتر کندیم با ماندگی کندستیم 25 سال خوابیده بود. بعد 25 گکتار از زمین‌های بیکار خوابیده شالی شده است. امیدوارم که 70-80 سانتی متر. متخصصان ابراز می‌دارند که تازه و وسیع نمودن زهکش به کشت و پرورش و بلند گردیدن حاصلناکی محصولات کشاورزی در زمین‌های خواجگی و قطعه‌های نزدیولگی ساکنان مساعدت سازگار می‌نماید. با این در نظر داشت تا چند روز است که با استفاده از تکنیک‌های ضروری زهکش‌های حدود جماعت
ҳолати диёти дар қад тоза карда шуда истодааст. масъулон мақсад доранд ки тибқи нақша 18 километр заҳкаши ҳудуди ҷамоати диёти мазкурро тоза намоянд. иттилоъ дода шуд ки ин тадбир дар беш аз 8 километри он анҷом ёфта корҳо дар ин самт бо маром ҷараён дорад. анҷоми ин тадбир пеш аз ҳама ба беҳтаршавии ҳолати мелиоративии заминҳои назиҳавлигӣ ва фаровонҳосилӣ нигаронида шудааст. таври роҳбари давлат пайваста масъулони идораҳои дахлдор ва кишоварзонро таъкид менамоянд дар шароити кунунӣ бояд ҳар поча замин самаранок истифода гардида ҷиҳати дарёфти роҳҳои нави аз худкунии заминҳои бекорхобида бояд чораҷӯӣ кард. истифодаи заминҳои солҳо бекорхобида аз ҷониби аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии боғи нодир дар ноҳияи Фархор низ маҳз аз ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. хоҷагидорон ҷиҳати самаранок истифодабарии заминҳои корам, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ва агротехникаи пешрафта, инчунин саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти ӯзуқавории мамлакат дар оянда боз аз ниятҳои нек доранд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی شهر اسفره جهت استقبال سزاوار 35 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین، رشد ساحه باغپروری و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی فعالیت پرثمر دارند. امروزها در صحرا جمع‌آوری حاصل غله آغاز گردیده است. گزارش صابر ایوبی و صاحبان قربان. кооперативи тиҷоратии кишоварзони навгилем яке аз хоҷагиҳои калони кишоварзии шаҳри Исфара ба ҳисоб рафта, аҳли саҳрои хоҷагии имрӯзҳо ҷиҳати саҳмгирӣ дар таҳкими амнияти озуқавории мамлакат суботкорона заҳмат мекашанд. хоҷагии мазкур дорои 614 гектар боғоту 268 гектар замини кушод буда, алҳол инҷо асосан ҷиҳати саривақт ғундоштани ҳосил ҷаҳду талош мекунанд. ғаллакорони хоҷагии имсол дар майдони 104 гектар парвариши тухмиҳои гандуми навъи серҳосилӣ ба шароити минтақа мувофиқро ба роҳ монданд ки имрӯзҳо маъракаи дарави он бо суръат идома дорад. дар хоҷагӣ мегӯянд ки дар мавсими соли ҷорӣ бо назар дошти ба зарари ҳашарот ва касалиҳо тобовар будан ва дар такя ба таҷрибаи солҳои гузашта интихоби мутахассисон ба тухмии навъҳои Тимирязевка 150, Алексеич Московский 56 афтодааст ки аз ҳар гектар аз 60 то 80 сентнерӣ ҳосил медиҳад. مغز ناوی تیمریازف که سعی کردگی پیش زمین تا 85 سنت البته گندم درست کی بی‌نهایت حاصلکی بهترین در ناحیه اسفری می باشد. ما مقصد داریم که همین باتیزی در به انجام رسونده کشتی تکراری هم نیست برای ارزان کردن نرخ‌های سبزیجات در بازارهای شهر و ناحیه، البته کشتی سبزی طول شلغم. ҳамзамон деҳқонон ният доранд ки мувофиқи нақша дар мавсим зиёда аз 200 тонна тухмии хушсифати гандум омода ва пешниҳоди хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ гардонанд. қисми зиёди гандумзор аллакай даравида шудаасту дар майдоне аз гандум холӣ шуда бошад, деҳқонон ҷиҳати истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва аз ҳар як замин рӯёнидани 2-3 ҳосил умури вобаста ба кишти такрориро ба роҳ гузоштанд. алон дар ин майдонҳо сабзӣ, турб ва барои силос кишт карда мешаванд. дар мавзеъҳои дигари ҳудуди хоҷагӣ низ нигоҳубин ва парвариши дигар зироатҳо низ мувофиқ ба қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ гузошта шуданд. масалан бо истифода аз тухмӣ ва кӯчатҳои навъи серҳосили помидор, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва обу озуқадиҳии саривақтӣ муваффақ гардиданд ки аз 10 гектар майдони кишти ин намуди сабзавот ҳосили босифату фаровон рӯёнанд. дар ноҳияи Рашт маъракаи пиласупорӣ оғоз гардид. ин мавсим хоҷагиҳои кирмакпарвар тасмим гирифтанд ки истеҳсоли ин ашёи хоми саноатиро нисбат ба соли гузашта зиёд намоянд. Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт гузориш медиҳад. имрӯзҳо аввалин тонаҳои ашёи хоми саноатӣ ба пункти қабули деҳаи навдонаки ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх ворид шуда истодааст ки он аз заҳмати бобаракати кирмакпарварони ноҳияи Рашт шаҳодат медиҳад. зеро афзоиши истеҳсол ба сифати пилла дар муқоиса ба соли гузашта хеле ҳам беҳтару хубтар мебошад. имсол аз ҳисоби ҷамъияти саҳомии
کششده پیله تاجیک به ناحیه 550 قوطی کرمک وارد کرده شد که در نتیجه نگاه و بین پرورش پیله خوب به راه مانده امروزها الکی به جمع‌آوری پیله شروع نمودند که تا به امروز به پونکت قبولکنی پیله زیاده از 4 تن پیله قبول کرده شد و کوشش میکنیم که نقشه پیش‌بینی شده رو بر زیاد اجرا نماییم. در موسم امساله نشانداد استحصالی اشیاء خام صنعتی کرمک‌پروران جماعت‌های دهاتی از کلان، هجبارک و هایید در مقایسه با دیگر خواجگی‌ها بهتر میباشد. زیرا الکی یک قطار کرمک‌پروران نقشه‌های خود را به پورگی اجرا کردند. از جمله تا همین دوره یک قطار کرمک‌پروران صاحب تجربه توانستند تا از هر یک قوطی به حساب میانه بیش از 35 کیلوگرمی پیله اعلی‌صفت استحصال کنند. اصلا کرمک‌پروران ناحیه رشت در جاده نگاه و بین کرمک و استحصال اشیاء خام صنعتی تجربه بای دارند. زیرا سالهای گذشته خواجگی‌های دولتی همه ساله تا 10 تن پیله اعلی‌صفت استحصال کرده ساحه کرمک‌پروری در پیشرفت اقتصادیات خواجگی‌ها نقش ارزنده داشت. از این متخصصان ساحه کشاورزی ترقی دادن کرمک‌پروری را به منفعت اقتصادی معنیداد می‌کنند، چون که اقلیم محل و شرایط ناحیه رشت برای رواج رونق دادن ساحه خیلی هم سازگار بوده. در این زمینه میدانهای توزار افزوده ایستاده است. اینک معرکه پیله‌سپاری روز تا روز وسعت تازه گرفته. کرمک‌پروران ناحیه رشت بهر آن جد و جهد دارند تا از هر یک قوطی زیاده از 40 کیلوگرمی اشیاء خام صنعتی استحصال نمایند تا نقشه پیله‌سپاری را با صفت بلند و بر زیاد اجرا کرده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شهر توز بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی به نقشه گرفته شده. عین زمان در این سمت کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش سعیدشاه مرادعلی و اسکندر سعید. جهت سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شهر توز ولایت ختلان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه پیدا کرده، ساکنان و صاحبکاران زیر دستور و سپارش‌های پیشروی ملت در بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی سهم ارزنده گذاشته ایستادند. در همین زمینه ساکنان دهه بالاشهر جماعت دهاتی تاجداران طریق حشر دسته‌جمانه در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 6 ناحیه ساختمان بینای دانشیانه علاوگی تعلیمی را به راه ماندند که عین زمان کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 6 نارسایی جای نشست دیده میشد. ما هم دهگان کتی تصمیم گرفتیم که در نزد مؤسسه 16 صنفخانه ساخته با استفاده دهیم. 80% کارها الکی به انجام یافت. ما وعده می دهیم که تا سال نو خانه بنا علاوگی را با پررگی سپاریم. طور اطلاع داده شد با مورد بهره برداری قرار گرفتن بنا برای خوانندگان مؤسسه مذکور 770 جای نشست در 2 بست مهیا می‌گردد. در حدود ناحیه شهر توز 57 مؤسسه تعلیمی و 8 مؤسسه تا مکتبی فعالیت داشته، طبق نقشه مسئولین نیت دارند در 5 سال آینده 29 مؤسسه تعلیمی و 17 باغچه کودکانه ساخته مورد استفاده قرار دهند. اوایل منامین نارسایی صنفخانه‌ها ما نقشه بندی کردیم که در بین همین 5 سال از سال 25 و 29 25 مؤسسه که نقشه ماندگی هستیم باید همینه در عمل اجرا کنیم. رشد ساحه معارف زیر توجه همیشگی حکومت کشور قرار داشته در این سمت همساله تدبیرهای مؤثر اندیشیده می شود. در دهه وحدت جماعت دهات پخت‌آباد ناحیه نیز با سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 19 بینای نوی علاوگی بنیاد گردیده ایستاده است که کارها در آشیانه یکم پورا به انجام رسیده. ساختمانچیان مقصد دارند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بینای مذکور را پورا مورد استفاده قرار دهند. ساکنان و صاحبکاران ناحیه شهر توز در برابر ساخته به استفاده دادن مؤسسه‌های تعلیمی و بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی نیز توجه خاصه روانه کرده. در این زمینه در دهه سلطان آباد جماعت دهات پخت‌آباد مؤسسه تا مکتبی رقم 9 را ساخته مورد استفاده قرار دادند که عین حال 30 نفر کودک
ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. барои фароҳамгардонии шароити зарурӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуда, сохтмони ошхона ва дигар иншооти ёрирасон дар ин муассиса идома дорад. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва вусъати бунёдкориву ободониҳо дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ заминаи мусоидро фароҳам овард. Чунин раванди босуботи созандагиҳо ки самар аз истиқлоли давлатӣ мебошад, имкониятҳои беҳтари фаъолияти табибон ва хизматрасониҳои муосири тиббиро ба сокинон муҳайё сохтааст. тафсилот дар гузориши Олим Носирзода. аз маҷмӯи 380 иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 63 иншоот дар соҳаи маориф, 26 иншоот дар соҳаи тандурустӣ, 47 иншоот дар соҳаи саноат, бунёди роҳҳо ва дигар иншооти гуногун таъинот мебошад. Токунун 93% нақшаи пешбинӣ гардида иҷро шуда, корҳои бунёдӣ бо маром ҷараён дорад. бунёди муассисаҳои наву замонавии тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ба маротиб беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз рушди ин соҳа дар ноҳия дарак медиҳад. муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия аз 1 маркази саломатии ноҳиявӣ, 20 маркази саломатии деҳотӣ, 23 бунгоҳи саломатӣ ва маркази саломатии репродуктивӣ иборат аст. маркази саломатӣ яке аз муассисаҳои соҳаи тандурустии ноҳия маҳсуб ёфта, бинои мазкур баъди пурра таъмиру навсозӣ шудан бо шароити мусоиди фаъолият ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ таъмин шудааст. бо саҳму ташаббуси масъулон дар муассиса пайваста тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ амалӣ карда мешавад. дар натиҷаи шинонидани ниҳолони сояафкану ороишӣ, гулу бутаҳои нодиру бунёди фаввораҳо ва иҷрои дигар ободкориҳо, айни ҳол ҳусни зоҳирии муассисаи тиббӣ зиннати хосеро доро буда, барои фароғати беморон имконияти хуб фароҳам оварда шудааст. маркази саломатии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз 1 маркази саломатӣ, 20 маркази саломатии деҳотӣ ва 23 бунгоҳи тиббӣ иборат мебошад, ки дар онҳо 731 нафар корманд кор ва фаъолият мекунанд, ки 90 нафари онҳо духтурони тибби оилавӣ мебошанд. ҳамаи марказҳо аз таъмир бароварда шуда, инчунин дар деҳаи Фазлинавӣ ва Анҷиркон сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ то 35-солагии истиқлолият ба анҷом мерасад. ва мо дар оянда нақша дорем, ки дар деҳаҳои Чордара, Панҷоб сохтмони бунгоҳҳои тиббиро оғоз карда ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 8 бунгоҳи саломатӣ нақшагузорӣ шуда, токунун 3 бунгоҳ мавриди истифодабарӣ қарор ёфта, дар 2 бунгоҳи тиббии деҳаи Анҷиркон ва деҳаи Фазлнабӣ корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. барои дар фасли зимистон гарм нигоҳ доштани ҳуҷраҳои кории муассисаҳои тиббӣ бо системаи махсуси гармидиҳӣ таъмин шуда, тавассути сӯзишвории ангишт ва ҳам қувваи барқ фаъол карда мешаванд. бунёди чунин бунгоҳҳои тиббии замонавӣ дар ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия дастоварди бузургу арзишманд барои кормандон ва ҳам сокинони маҳаллӣ мебошад. бунгоҳи саломатӣ дар деҳаи Анҷиркон, ки ояндаи наздик баъди итмоми корҳои сохтмонӣ ба истифода дода мешавад, барои 4000 нафар аҳолии деҳа дастоварди навбатии замони соҳибистиқлолӣ маҳсуб меёбад. шаҳрвандон низ аз чунин пешравиҳои соҳа, ки мунтазам ҳангоми зарурат баҳрабардорӣ мекунанд, изҳори қаноатмандӣ намуда, ин ҳама камёбӣ ва дастовардҳоро самараи сулҳу истиқлолияти комили ватан арзёбӣ мекунанд. мо сокинони деҳаи Анҷиркон аз сиёсати давлати имрӯзаи Тоҷикистон бисёр миннатдорем, ки барои сокинони мамлакат пайваста ғамхорӣ мекунанд ва ҳамаинро ба назар гирифта дар деҳаи Анҷиркони мо бунгоҳи тиббии замонавӣ сохтмониш идома дорад, дар арафаи анҷомёбӣ аст. баъди ба истифода додани бунгоҳи тиббӣ барои мардум шароити хуб фароҳам оварда мешавад. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтмони бунгоҳҳои тиббии наву замонавӣ аз ҳисоби лоиҳаи таҳкими устувори иҷтимоии иқтисодӣ дар ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия бо вусъат ҷараён дорад. дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳо ва амалисозии иқдомҳои бунёдкорона марҳила ба марҳила ба афзоиши ҷойҳои навикорӣ ва беҳтар гардидани имкониятҳои муосири хизматрасонии тиббӣ боис мегардад. дар маҷмӯъ чунин раванди созандагиҳо ба болоравии сатҳи некӯаҳволи мардум мусоидат менамояд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Ахбор.
соли равон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 25 километр роҳи автомобилгарди сатҳи маҳаллӣ аз навсозӣ гардида аст ки дар ин кор саҳми сокинон муҳим арзёбӣ мегардад. дар марҳилаи навбатӣ сокинони ҷамоати деҳоти овчи қалъача тасмим доранд ки дастаҷамъона 1.5 километр роҳро мунфарш менамоянд. аллакай дар ин самт кор оғоз гардида рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. таваҷҷӯҳ намоед. дар ҷамоати деҳоти овчиқалачи ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳри истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои бунёдкорию созандагӣ идома дошта, як самти кор мунфаршу ободии роҳ мебошад. имрӯзҳо бо саҳми сокинони деҳаи қалача мунфарши асосии 1.5 километри роҳи кӯчаи ба номи Саидпаҳлавон оғоз ёфтааст, ки дар ин кори муҳими ободӣ сокинон, соҳибкорон, шахсони ватандӯсти деҳа дастаҷамъона саҳмгузорӣ намуданд. беш аз 10 нақлиёти калони боркашон асфалти гарм оварда 5 техникаи роҳсозӣ ва кормандону мутахассисони ширкати роҳсозии маҳаллӣ машғули корҳои мунфарш мебошанд. қабл аз оғози мунфарш барои мувофиқи меъёр анҷом додани корҳо ва дар муҳлати дароз нигоҳдории ҳолати роҳ, фарши роҳ тахту ҳамвор ва дар масофаи зиёд ҷӯйборҳои обгузар пурра аз навсозӣ шудааст, ки дар ин кори муҳим сокинон аҳлона саҳм гузоштаанд. корҳои созандагии ободкорӣ дар ҷамоат дар маҳаллаи Саидпаҳлавон ба хусус мунфаршкунии роҳҳо бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, бо дастгирии аҳолии ҷамоат ва хусусан бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров идома дорад. соли гузашта қариб наздиктар аз 8 километр роҳҳо пурра мунфаршкунӣ карда шуд. имсол мо нақша гирифтем ки дар зиёда аз 6 маҳаллаҳои ҷамоат корҳои мунфаршкунӣ гузаронем то 10 километр мунфарш мешавад. дар рафти иҷрои корҳои мунфарши роҳ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров ширкат намуда иқдоми дастаҷамъонии аҳолиро намунаи саҳмгузорӣ дар ободии диёр, иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуданд. масофаи умумии роҳи кӯча ки айни ҳол мунфарши он идома дорад 1.5 километр дарозӣ ва паҳноии 4 то 5 метрро ташкил дода асосан тариқи ҳашари дастаҷамъии аҳолӣ анҷом дода мешавад. таври сокинони деҳоти овчиқалача иброз доштанд, ободии роҳ воситаи беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ, ободии макон маҳсуб меёбад. کوچه ما 1400 متر من اسفالت شداست، اسفالت گرم. بی‌نهایت خرسندم. من زمستان بچه‌ها مکتب میرفتن، کوچه ها لای بود. من مکتب کلان کی من امروز کوچه اسفالت شد، بچه‌ها تازه آزاده میرن که آینده با کوچه های بسیار خیلی اسفالت کردن به سهمگذاری کنیم گفته طلبکار هستیم ما. бояд қайд намуд ки соли 2024 дар ҷамоати деҳоти овчиқалача бо дастгирии давлатӣ саҳмгузории аҳолии маҳал соҳибкорон зиёда аз 8 километр роҳи маҳалла кӯчаҳо мунфарши асосӣ шуда, имсол низ бо оғоз шудани корҳои мунфаршнамоӣ дар кӯчаи ба номи Саидпаҳлавон тадбирҳои ободии роҳ дар дигар кӯчаву маҳаллаҳои ҷамоати деҳоти овчиқалача идома меёбад. чунин тадбири нек ҳашари дастаҷамъии саҳмгузории ҳамагон, мунфарши роҳ, маҳалла, деҳа обод ва барои зисту зиндагӣ шароиту имконияти беҳтар фароҳам мегардад. бо саҳми сокинону соҳибкорони деҳаи шопури шаҳри ҳисор роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллӣ мунфарш карда мешавад. ин тадбир дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ рӯи даст гирифта шуда, ҷиҳати таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт мусоидат хоҳад намуд. гузориши ҳамкоронамон. дар деҳаи шопури ҷамоати деҳоти навободи шаҳри ҳисор зиёда аз 1 километру 200 метр роҳи асосии деҳа аз навсозӣ карда шуд. тадбири мазкур дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби сокинону соҳибкорони деҳа рӯи кор гирифта шуда, ҷиҳати таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва зебову назаррабо кардани кӯчаҳо роҳандозӣ шудааст. ин масир то шоҳроҳи Душанбе Турсунзода мунфарш гардида ба зебогии деҳаи шопур навгони зам хоҳад кард. ғафси қабати болои роҳ 10-12 сантиметрро ташкил дода, паҳноии он 5 метр мебошад. ҷиҳати босифат анҷом додани корҳои таъмирӣ ин масирро қаблан бо техникаҳои роҳсозӣ тахту ҳамвор карда сангфарш намуда буданд. акнун роҳ бо сифати баланд таъмир шуда, ҳамчун масири интиқолдиҳандаи молу маҳсулот ва ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ба сокинон солҳои зиёд хизмат хоҳад кард.
ضمن صحبت با ساکنان و فعالان دهه گفته شد که این اقدام باشندگان شایسته تحسین است و در همین روحیه بهر آبادی یک گوشه وطن بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی آبادکاری و سازندگی ها را باید بیشتر نمود، زیرا چنین عملهای دست جمعانه کلانسالان فرزندان را به راه راست و مهنت دوستی و وطن دوستی هدایت می نماید. شکرانه دوره استقلالیت، شکرانه سرور دولت که این گونه آزادی، این گونه امکانیت را داده است برای که پیش بردن کارهای سازندگی، بنیاد کردن، آباد کردن، تعلیم و تربیت را بهتر براه ماندن و همه این نشانه است که من امروز با قوه مردم، دستگیری صاحبکاران دهه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی با 1200 متر راه اسفالت را عملی کرده ایستادند که پیوسته با راه کلان دوشنبه ترسونزاده یک جایی می شود و اینچنین بنگاه طبی از طرف اهالی ساخته شد، آب گذرانده شد. همه این آبادی است، آبادی شکرانه دوره استقلالیت. باید گفت که در حدود جماعت دهات نوآباد شهر حصار در دایره نقشه چهاربینی ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی نزدیک به 20 کیلومتر راههای محلی پررم منفرش کرده شدند که حالا مورد استفاده ساکنان قرار دارد. نشأمندی و قاچاق آن همچون ظهورات نامطلوب عصر جهانیان را به تشویش آورده، مبارزه علیه آن در مد اول فعالیت دولت‌ها و سازمان‌های با نفوذ قرار دارد. در جمهوری تاجیکستان بهر پیشگیری از گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور بخصوص در سرحد دولتی نظارت پرزور می‌گردد. вазъияти зудтағйирёбандаи геополитикӣ хатару таҳдидҳои муосирро боз ҳам вусъат бахшида дар сурати пешгирӣ ва хунсона кардан метавонад сабабгори нооромиву бесуботӣ гардида дар маҷмӯъ амнияти минтақавиро халалдор созад. ҷомеаи ҷаҳонӣ муборизаи дастаҷамъонаро ба зидди истеҳсолу истеъмол, қочоқ ва паҳнсозии маводи мухаддир роҳандозӣ намудааст ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимоди минтақа дар сафи пеши ин мубориза қарор дорад. қочоқи маводи мухаддир яке аз мушкилоти асосӣ дар ҷаҳон буда, бо ин роҳ доираҳои манфиатҷӯ ба пешрафти ҷомеа халал мерасонанд, иқтисодиёти миллиро зарба мезананд ва ҷавононро аз корҳои созандагӣ ва ободкорӣ монеа мешаванд. новобаста аз ошкор ва пешгирии пайвастаи қочоқи маводи нашовар дар минтақаҳои назди сарҳадӣ далели интиқоли маводи мухаддир тавассути хатти сарҳади давлатӣ аз афғонистон ба тоҷикистон идома ёфта истодааст. зимни роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони мақомоти амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир шаҳрванд сайфуллозода Мустафо Сайфулло соли таваллудаш 1994 зодаи шаҳри Кулоб ва сокини маҳаллаи Арбобхотуни ноҳияи Синои шаҳри Душанбе боздошт ва аз ӯ дар ҳаҷми махсусан калон واسطه نشه‌دار مصادره کرده شد. من هنگام مسافرکشانیم با شهروند افغانستان به نام حاجی شناسایی پیدا کردم. حاجی با من پیشنهاد کرد که 2 خلطه مواد مخدر نوع حشیش گرفته به شهر دوشنبه میبریم. من برای عوض کارت با تو 10,000 سومان میدهم. مواد مخدر را به شهر دوشنبه آوردم. و حاجی گفت دل خجای خودت را کجای میخوای بردم من رسان با من صورت گیر پرتو. дар рафти чорабиниҳои тафтишотӣ муайян гардид ки сайфуллозода Мустафо тебқи маслиҳати пешакӣ бо шарики ҷиноятии худ шаҳрванди Афғонистон бо номи Ҳоҷӣ тахминан 45 сола бар эвази маблағи калони пулӣ ин миқдор маводи мухаддирро аз махфигоҳ дастрас намуда онро тавассути нақлиёти сабукрави шахсияш тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 0010 PU01 TJ ба шаҳри Душанбе интиқол додааст. дар шаҳри Душанбе ӯ маводи мухаддирро дар махфигоҳи ҳудуди заминҳои кишзори маҳаллаи Ҷӯйбодон пинҳон намудааст. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیزای سودی агентии назорати маводи нашадори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маводи мусодирашуда воситаи навъи ҳашиш буда вазни умумиаш 31 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур аз тарафи раиси тафтишоти кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ бо ҳукми суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Сайфуллозода Мустафо Сайфулло ба муддати 13 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. нисбат ба шаҳрванди Афғонистон бо номи Ҳоҷӣ чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ идома доранд. ин гуна афрод ба ҷои зиндагии сазовору шоиста, хизмати арзанда ба падару модар ва халқу ватан ҷиноят содир карда, ба ин васила умри ҷавонашро
дар маҳбас барбод медиҳанд. ҳамчунин бо амали нангини худ доғи ношустаниро барои сарнавишти волидайн, зану фарзанд ва наздикони худ раво мебинанд. ҳар нафаре ки ҷиноят содир мекунад бояд огоҳ бошад ки ҳаргиз беҷазо намемонад ва ҳатман барои кирдораш дар назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба 70-солагии шоири барҷастаи тоҷик Ҳофизи Шерозӣ намоишгоҳи нусхаҳои хаттии осори ин шоири ғазалсаро доир шуд. гузориш дар ин хусус. дар намоишгоҳ нусхаҳои хаттии осори шоири маъруфу тавоно ҳофизи Шерозӣ ки дар ганҷинаи дастхатҳои маркази мероси хаттии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд, муаррифӣ гардид. таъкид шуд ки хоҷаҳофизи Шерозӣ яке аз маҳбубтарин шоирони тоҷику форси асри 14 мебошад ки бо ашъори нобаш пас аз гузашти қарнҳо ҳамчунон дар қалби на танҳо тоҷикзабонон, балки дар қалби ҳазорон ҳаводорони шеъру фарҳанг дар саросари ҷаҳон ҷой дорад. осори ҳофизи Шерозӣ ҳанӯз дар асрҳои 18 ва 19 ба забонҳои мухталифи халқҳои ҷаҳон тарҷума шудааст. шоир ва суханвари машҳури олмонӣ Гёте девони шархи худро бо илҳом гирифтан аз осори ҳофиз таълиф намуда, онро ба номи ҳамин шоири тоҷик гузоштааст. ҳофиз асосан бо сароидани ғазалҳои бисёр равону шево шӯҳрати ҷаҳонӣ касб кардааст. ба иттилои муҳаққиқон, девони ҳофиз иборат аз 500 ғазал, 42 рубоӣ ва чанд қасида мебошад ки онро дар тӯли умри пурбаракати худ эҷод намудааст. девони ҳофиз дар Тоҷикистон борҳо ба хати криллии тоҷикӣ чоп шуда дастраси ҳамагон гардидааст. ғазалҳои ин шоири забардаст дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла ишқу ошиқӣ, маю майгусорӣ, риндӣ, интиқоди иҷтимоӣ ва зуҳду тақвои дуруғин, зебоии табиат ва амсоли он эҷод шудаанд. осори ин шоири ғазалсаро дар бисёре аз китобхонаҳо ва марказҳои илмию фарҳангии дунё нигаҳдорӣ мешавад ки худ гувоҳи маҳбубияти ӯ мебошад. баргузории чунин ҳамоишҳо نه تنها برای معرفی شخصیت‌های ملی ما، شخصیت‌های ملی و فرهنگی ما، همچنین برای معرفی زبان و ادب ما مساعدت می‌کند و در داخل کشور می‌تواند به خودشناسی خودآگاهی ملی مساعدت کند. و امروز واقعاً روزگاری آن است که ما بزرگان خود را معرفی کنیم. سروده‌های حافظ از بلندترین منبرهای جهان صدا می‌دهند. برای ما این واقعاً باعث افتخار است که زبان ما امروز با شرافت دولتداری ملی ما، با شرافت استقلال و با کوشش‌های پیوسته پیشوای معظم ملت ما امروز در منبرهای بلند صدا می‌دهد. در گنجینه مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علم‌ها و دیگر کتابخانه‌های علمی جمهوری تاجیکستان هزاران نسخه خطی آثار حافظ موجود است. در دوران صاحب استقلالی با شرافت سیاست خردمندانه و فرهنگ دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدامات زیاد جهت احیا و رشد و پاسداری فرهنگ و گذشتگان تاجیک عملی شدند. در ادامه عملی گردانی همین تدبیرها از 11 تا 14 ایون در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ به مناسبت 700 سالگی حافظ شیرازی کنفرانس و نمایشگاه دایر گردید که در آن از جانب مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان 15 نسخه دستنویس، یک کتاب چاپ سنگی و 10 قطعه خطاطی اشعار حافظ شیرازی که دارای اهمیت علمی و فرهنگی میباشند به جهانیان معرفی گردید. در ادامه نمایشگاه دزدوران شعر و غزل حافظ مصرع‌های پرمضمون و پرمحتوای این شاعر خوشکلام را زمزمه نمودند. همزمان از جانب مسئولان گنجینه نگهداری دستخط‌های مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان اوید به دستخط‌ها به اشتراکداران معلومات پیشنهاد گردید. با مقصد هوسمند گردانیدن غالبان دور جمهوریوی آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من، فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و جایزه‌داران المپیادهای سطح بین المللی و جمهوریوی در شهر استرافشن چهاربینی خاطرمان دایر گردید. گزارش فردوس عمرов.
боиси шарафмандӣ است ки чанд соли инҷониб бо иқдом ва таҳти сарпарастии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфт ва кашф намудани чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арч гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, пайвастани илм бо истеҳсолот, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ байни тамоми қишри ҷомеаи соҳибистиқлоли Тоҷикистон, озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман бо шукӯҳу шаҳомати хоса доир мегардад. Қайд кардан ба маврид аст ки дар озмунҳои мазкур ҳамасола садҳо нафар сокинони фарҳангпарвари шаҳри Исаравшани Бостонӣ низ фаъолона ширкат варзида соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. Аз ин рӯ имрӯз дар толори калони мактаби интернети шаҳри Исаравшан маросими қадршиносии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ доир гардида, дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, раёсати маориф ва омӯзгорону хонандагони болаёқат ширкат варзиданд. Зикр гардид ки ташаббусҳои созандаву дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аҳолии шаҳру деҳоти Исаравшани Кӯҳандиёр бо рӯҳбаландии бузург истиқбол намуда, минбаъд низ ҷиҳати тарғибу ташвиқи сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат сай меварзанд. Бояд ёдовар гардид ки соли гузашта шаҳри Исаравшан дар даври вилоятии озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо гирифтани 13 ҷой аз ҷумла 2 ҷойи якум, 6 ҷойи дуюм ва 5 ҷойи сеюм дар байни шаҳру навоҳии вилоят мақоми дуюм ва дар марҳилаи ниҳоии озмун бо гирифтани 5 ҷой дар даҳгонаи беҳтарин шаҳру ноҳияҳои кишвар қарор гирифт. Дар фарҷоми чорабинии мазкур 267 нафар ғолибони даври шаҳрии ҳамаи номинатсияҳои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, Тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат бо маблағи умумии 165 000 сомонӣ, дипломҳои дараҷаи якум, дуюм ва сеюми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исаравшан қадрдонӣ карда шуданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Умарҷон Юсуфов, шаҳри Исаравшан, Ахбор. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, чеҳраҳои нав, намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ дар мамлакат идома дорад. ҳоло дар кишвар даври навбатии озмун ҷараён дорад. Моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. дар театри вилоятии мусиқии мазакавӣ ба номи Меҳрубон Назарови шаҳри Хорух даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. қабл аз оғози озмун намоишгоҳи ҳунарҳои беҳтарини санъати рассомӣ, намунаҳои дигари марбут ба санъати волои мусиқӣ пешниҳод гардонда шуданд. дар ин ҷо ҳунарҳои беҳтарини истеъдоди санъати волои бадахшон, эҳсоси зебоишиносӣ, тақвияти баланди сарояндагӣ, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба санъати волои миллӣ ба намоиш гузошта шуданд. имрӯз хушҳол аз он ҳастам ки дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар даври вилоятӣ иштирок менамоям. Ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён менамоем ки чунин озмунҳоро ташкил намуда иштирок менамоем. зикр карда шуд ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида, он бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, рассомӣ ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва эҳсоси зебоишиносӣ, тақвияти ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, таблиғ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии фарҳанги волои миллӣ, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ, боло бурдани сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, офарандагӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд, коллексияҳо ва асарҳои рассомӣ баргузор мешавад. дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман зиёда 300 довталаб ҳунари хешро аз қабили муҳраббофӣ, кандакорӣ ва рассомӣ пешкаши аъзои ҳакамон намуданд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ахбор. دانستن زبان‌های گوناگون خارجی برای هر نفر امکانیت‌های نو به نو را فراهم می‌آورد. با این مقصد در جمهوری تاجیکستان در برابر برنامه تعلیمی همچنین مرکزهای زبان‌آموزی فعالیت می‌نمایند که در آن شرایط مساعد زبان‌آموزی فراهم آورده شده است. ادامه موضوع در گزارش قمرالدین حسین زاده.
با مقصد جلب جوانان و نورسان به آموزش زبانهای خارجی در زمینه تدبیراندیشی‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان در مملکت شرایط معاصر مهیا گردیده است. در مؤسسه‌های عالی و میانه تعلیمی کشور آموزش زبانهای خارجی به راه مانده شده. آموزگاران صاحب تجربه و داننده خوب زبانهای خارجی به کار جلب شده‌اند. دانستن زبانهای خارجی از یک جهت برای معاشرت بی‌مامونیت امکان دهد، از جهت دیگر به معرفی شایسته ملت و دولت در عرصه جهانی زمینه می‌گذارد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیوسته در برآمدهای خود جوانان را به زبان آموزی هدایت می‌کنند و دانستن نکم از دو زبان خارجی را برای رشد ذهنی و عقلانی این نسل آینده‌ساز مهم می‌شمارند. جالب دقت است که دانستن زبان‌های خارجی و آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی نیز لازم بوده. امکان می‌دهند که جوانان و نورسان از توغلات عالم علم و تکنیک معاصر برخوردار گردند. در زمینه عملی نمایی دستور سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اجرای نقشه و هدف‌های مشخص در شهر و ناحیه‌های جمهوری برای جلب جوانان و نورسان به آموزش زبان‌های خارجی، مرکزهای زبان‌آموزی با امکانات معاصر مورد استفاده قرار داده شده است. مرکز زبان‌آموزی درخش دانش که در شهر دوشنبه عمل می‌کنند با این مقصد تشکیل شده. جوانان و نورسان در آن با استفاده از شرایط معاصر تعلیم زبان‌های خارجی را می‌آموزند. منادوری خود را به پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمانی رسانیم که همه‌جانبه پیوسته ساحه معارف را دستگیری میکنند و همیشه در پیام‌های خود تاکید میکنند که نسل نورس باید حداقل دو زبان خارجی را آزاد صحبت کنند و توانند که تاجیکستان عزیزمان را در عرصه بین المللی معرفی نمایند. در این مرکز آموزگاران صاحب کسب جلب شده به جوانان و نورسان زبانهای روسی، انگلیسی، چینی و آلمانی را می‌آموزانند. در شرایط امروزه برای معرفی شایسته تاجیکستان صاحب استقلال در برابر دانستن زبان تاجیکی می‌باید به آموزش زبانهای خارجی اهمیت خاصه داده شود. ҳамасола дар мамлакат 3 июл ҳамчун рӯзи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ таҷлил мегардад. кормандони ин ниҳод чун дигар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб ва махсусан танзими ҳаракати воситаҳои нақлиёту пешгирии қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ пай иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ фаъолияти назар аст доранд. гузориши ҳамкоронамон. ҳамасола 3 июл рӯзи касбии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. бозрасии давлатии автомобилӣ яке аз самтҳои асосии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон буда, кормандони он дар таъмини низом ва бехатарӣ дар самти ҳаракати нақлиёт аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон медиҳанд. сол то сол хидматрасонии нақлиётӣ беҳтар гардида, роҳҳои нақлиётгарди пойтахт навсозӣ карда шудаанд. аммо ҳанӯз баъзе ронандагон, махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронардиш ва баъзе ронандагони мусофиркашони ҷамъиятӣ оддитарин қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя накарда дар қатори дуюму сеюми роҳ дохили истгоҳ ва дигар ҷойҳои муқаррар нагардида ба таври дуру дароз таваққуф менамоянд ки ин амали онҳо боиси танбашавии сонии воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои пойтахт мегардад. ҷиҳати бартарафсозии ин ва дигар қоидавайронкуниҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. нозирони роҳ симои милитсия ба ҳисоб рафта аз дараҷаи касбият ва одобу муоширати онҳо бо шаҳрвандон фаъолияти тамоми мақомоти корҳои дохилӣ баҳо дода мешавад. вобаста ба ин нозирони роҳ зимни адои хизмат бо ронандагону шаҳрвандон одоби муоширатро риоя намуда, ҷиҳати ошкору бартарафсозии қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. бо мақсади баланд бардоштани савияи ҳуқуқӣ ва риояи ҳатмии меъёру талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва одоби шаҳрдорӣ баргузории якчанд санҷишу амалиёт ва гузаронидани вохӯриву корҳои фаҳмондадиҳӣ бо ронандагони мусофиркашонии ҷамъиятӣ пайваста гузаронида мешавад. истироҳатгоҳи офтобаки шаҳри норак аз мавзеъҳои хушбоду ҳаво ва мутобиқ ба истироҳату фароғати кӯдакон буда, ҳар мавсим аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон наврасон ба ин макон сафарбар карда мешавад. ҳамкоронамон Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад вобаста ба ин мавзӯъ гузориш медиҳанд.
این мавсим дар давраи таътили тобистонаи хонандагон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон зиёда аз 80 нафар хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимӣ аз синни 7 то 14 сола бо ибтикори шӯрои иттифоқи касабаи вилояти хатлон ба истироҳатгоҳи тобистонаи беруназшаҳрии офтобаки шаҳри норак сафарбар карда шуданд. дар рӯзи аввали сафарбаркунӣ хонандагон аз шароиту имконот ва қоидаву талаботи гузарондани машғулиятҳо ошноӣ пайдо намуданд. дар истироҳатгоҳи офтобаки шаҳри норак тамоми шароит барои хотирмон сипарӣ намудани давраи таътили тобистонаи наврасон муҳайё буда ҳамарӯза аз ҷониби масъулин зери таваҷҷӯҳ қарор дода мешавад. ин муассисаи истироҳатӣ дар асоси шартнома бо сохторҳои иттифоқҳои касаба тасмим гирифтааст ки тобистони имсол кӯдакони аз 7 то 14 соларо давра ба давра ба муддати 12 рӯзӣ ба осоиш ва истироҳати фаъол фаро гирад. масъулин бо ишора аз сиёсати дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки кӯдакон ояндасози миллатанд ва ҷавобан ба чунин ғамхориҳои давлату ҳукумати кишвар бо донишу маърифат ва ҷаҳонбинии хеш баҳри аз худ намудани дониш талош намоянд ва дар рушди босуботи мамлакат ҳиссагузор бошанд. дар истироҳатгоҳи мазкур бо кӯдакон бозиҳои гуногуни зеҳниву ҷисмонӣ гузаронида шуда онҳоро ба истироҳату фароғат ҷалб менамоянд. роҳраву бозичаҳо, ҳафзи шиноварӣ, таҷҳизоти варзишӣ, сабқатҳо ва дигар иншооти зарурӣ ки ба тозагӣ аз таъмир бароварда шудаанд барои хонандагон роҳатбахш буда аз ташриф ба ин макони зебоии истироҳатӣ изҳори қаноатмандӣ доранд. ин мавсим баҳри хушу пурмаҳсул гузаштани таътили тобистона дар давраи аввали лагери истироҳатии кӯдаконаи ҳамсафар 140 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат ба истироҳату фароғат ҷалб карда шуданд. ҳамчунин дар назди 100 муассисаи таълимии шаҳр лагери назди мактабӣ фаъолият дорад. маҳмадалӣ абдукарим дар ин хусус маълумоти бештар медиҳад. маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон дар шаҳри ваҳдат аз зумраи он муассисаҳо мебошад ки шумораи зиёди кӯдакону наврасонро ба ин маркази эҷодӣ ҷалб намудааст. ҳар як аъзои маҳфили маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони раёсати маорифи шаҳри ваҳдат муассисаи мазкурро ҷойи дӯстдоштатарин барои худ арзёбӣ менамоянд. сол то сол вобаста ба талаботи имрӯзаи бозори меҳнат роҳбарияти маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон дар шаҳри ваҳдат номгӯи маҳфилҳои омӯзишию ҳунармандиро дар муассисаи мазкур зиёд менамоянд. соли 2023 дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон дар шаҳри ваҳдат танҳо 20 маҳфили омӯзишию ҳунармандӣ фаъолият менамуд. дар ин ҷо айни замон наврасон шурӯъ аз риштаҳои варзиш ва солибгардонӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, русию англисӣ, донистани компютер, омӯзиши илмҳои риёзӣ, ҳамчунин аз мураббиёни ҳунарманду чирадаст нозукиҳои касби машотагӣ, муҳрабофӣ, дузандагӣ, қаннодӣ ва зардӯзиро аз бар менамоянд. айни замон дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони шаҳри ваҳдат зиёда аз 500 нафар кӯдакону наврасон ба маҳфилҳои гуногуни варзишӣ, омӯзишӣ ва ҳунармандӣ ҷалб гардиданд. ҳадаф аз роҳандозӣ ва ташкили маҳфилҳои гуногун ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба омӯзиши илмҳои зарурӣ ва аз бар намудани ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат арзёбӣ карда мешавад. маҳмадалӣ абдукарим, хайрулло холмуминзода, ваҳдат ахбор. дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи маъюбон мизи мудаввар баргузор гардид. бояд гуфт ки ин қишр ҷомеа зери таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат қарор дошта дар кишвар барои ин табақа тамоми имкониятҳо фароҳам гардидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. имрӯз бо иқдоми муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи маъюбон мизи мудаввар баргузор гардид. дар ин ҳамоиш намояндагони созмонҳои маъюбон, аъзоёни шуъбаи хизматрасонӣ ба шахсони имконияташон маҳдуд, намояндагони васоити ахбори омма ва кормандони китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. иброз гардид ки бо шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз дар баробари дигар қишрҳои ҷомеа маъюбони мамлакат низ зери ғамхории бевоситаи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор
доранд таҳия ва қабули қонунҳои миллӣ, консепсия, стратегия ва барномаҳои давлатӣ, муқаррар гардидани имтиёзҳо ва маъюбон, расонидани кӯмакҳои иҷтимоӣ ва дигар дастгириҳои пайваста ба ин табақаи ҷомеа аз таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ва ғамхӯронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. баён гардид дар ҳамоиш. дар доираи ҳамоиши имрӯза китобҳои гӯё ва имову ишора дар шакли электронӣ ва чопӣ аз ҷониби шарикони рушд ва Китобхонаи Миллии Тоҷикистон тақдим гардид. ҳадаф аз ин иқдом дастгирии нафарони маъюб ва беҳбудӣ бахшидан ба шароити имконоти мусоид барои омӯзиш ва нишон додани маҳорати хоси онҳо мебошад. барои шахсони дорои имконияти маҳдуд дар қисмати охир ба ширкатдорон тӯҳфаҳои хотирмонд тақдим гардид. бо фарорасии фасли тобистон хуруҷи бемориҳои мавсимӣ хусусан дар байни кӯдакон бештар мегардад. омилҳои гирифторшавӣ, хуруҷи он ва роҳҳои пешгирӣ аз ин беморӣ чӣ гуна аст? тафсилот дар гузориши навбатӣ. дар фасли тобистон шумораи бемориҳои дарунравӣ якбора зиёд шуда, микробҳои касалиовар дар шароити гармӣ зуд афзоиш меёбанд. сабаби асосии дарунравӣ микробҳое мебошанд, ки дар бадан ҷойгир шуда ба организм ба воситаи даҳон дохил мешаванд. микробҳо асосан аз риоя накардани қоидаҳои гигиенӣ ва истеъмоли ғизои нодуруст ба вуҷуд меоянд. дар баъзе ҳолатҳо ношуста истеъмол намудани меваю сабзавот метавонад сабабгори пайдо шудани дарунравӣ гардад. кӯдакон ба ин бемориҳо бештар гирифтор мешаванд. сабаби асосии ин риоя накардани гигиенаи шахсӣ доштани иммунитети заиф мебошад. бояд қайд кард ки кӯдакон бисёртар ба таомҳои ношуста, хӯрокҳои берун, яъне фастфудҳо, хӯрокҳои бо химиёвӣ бой буда яке аз сабабҳои пайдо шудани ин бемориҳо мебошад. шири модар ин манбаи беҳтарини ғизо барои кӯдакони мубталои дарунравӣ мебошад. зеро шири модар серғизо буда барои баланд бардоштани дараҷаи сироятнопазирии кӯдак ёрӣ мерасонад. ҳамчунин кӯдакон назар ба инсонҳои калон ҷисмашон нозук мебошад. фавти кӯдакон аз ин гуна бемориҳо дар ҷои аввал меистад. бинобар ин волидайнро зарур аст, ки ҳангоми мушоҳидаи аввалин ҳолати дарунравии кӯдак сари вақт ба духтур муроҷиат намоянд. роҳҳои пешгирӣ барои ин беморӣ хеле осон аст. ин риоя кардани ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад, яъне риояи гигиенаи шахсӣ, истеъмоли ғизои солим, эҳтиёт кардан аз хӯрокҳои кӯча эмин дорем. албатта баъд иммунитети худро дар ҳолати нақс қарор гирем. дар ҳолати пайдо шудани нишонаҳои пеш аз дарунравӣ ҳам дар калонсолон ва ҳам дар кӯдакон ҳатман ба духтур муроҷиат намудан лозим меояд, зеро ин беморӣ дар се марҳила мегузарад. дар марҳилаи аввал табибон ба бемор истифодаи дурусти регидронро бо иловаи дигар доруҳо тавсия медиҳанд, ки дар ин ҳолат беморӣ ба зудӣ ё сабук мегузарад. марҳилаи дуюм дар он аст, ки бемор оби бадани худро то ҳадде кам мекунад. дар ин ҳолат табибон маслиҳат медиҳанд, ки додани регидрон ба ин гуна бемор зиёд карда шавад. дар марҳилаи сеюм бемороне ҳастанд, ки ҳолати нохуш доранд, зеро онҳо аз ҷониби оилаи худ ба худ табобаткунӣ машғул мешаванд. ин гуна беморон ҳатман таҳти назорати ҷиддӣ қарор мегиранд. пешгирии ҳар як беморӣ аз табобати он осонтар аст. аз ин рӯ бояд пеш аз истеъмоли ҳар гуна ғизо ба бехатарии он аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир карда шавад. боришоти барзиёди борон дар яке аз музофотҳои ҷумҳурии мардуми чин нигаронкунанда боқӣ мемонад. дар ин росто як қатор иншоот зарар дидааст. бар асари суқути чархбол дар шаҳри Магадишо, пойтахти Сомалӣ, 5 нафар ба ҳалокат расидааст. дар Австралия шиддати тӯфон ташвишовар боқӣ мемонад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. бар асари ғарқ шудани киштии мусофирбар дар наздикии соҳилҳои ҷазираи Бали, Индонезия 2 нафар ба ҳалокат расида, 43 каси дигар бенишон шуданд. мувофиқи маълумоти расида бо киштии мазкур 65 мусофир сафар доштанд. кормандони хадамоти дахлдор дар рафти корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ чанд нафарро зинда пайдо карда, онҳоро ба беморхона интиқол доданд. тибқи иттилои пешакӣ, сабаби ғарқ шудани киштии мусофирбар дар ба амал омадани тӯфон ва баланд гардидани мавҷҳои баҳр арзёбӣ мегардад. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ бенишонгаштагонро ҷустуҷӯ доранд.
дар музофоти хубаи ҷумҳурии мардумии чин боришот сабаби обхезӣ гардид. аз обхезии шадид бештар шаҳри Сянфен осеб дидааст, зеро дар тӯли 12 соат меъёри думӯҳои борон ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷа таҳхона ва ошонаҳои якуми биноҳои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. туғёни об хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда сокинони чанд минтақа аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин дар пайи обхезӣ фаъолияти нақлиёти ҷамъиятӣ, муассисаҳои таълимӣ ва боғчаҳои кӯдакона қатъ карда шудааст. дар музофоти хенани ҷумҳурии мардумии чин бошад, дар натиҷаи боришоти обхезӣ 2 нафар ба ҳалокат расида, 6 каси дигар бенишон шуданд. ҳавошиносон иброз медоранд, ки эҳтимол боришоти шадид дар бархе аз минтақаҳои музофотҳои хенан ва хубей чанд рӯзи дигар идома ёбад. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар минтақаҳои наздиксоҳилии қисми ҷанубу шарқии австралия тӯфон ва боришоти шадид ба амал омад. аз офати табиӣ минтақаҳои гуногуни штатҳои уэлси нави ҷанубӣ, виктория ва квинсленд осеби ҷиддӣ дидаанд. суръати шамол ки дар маркази тӯфон дар 1 соат 125 километрро ташкил медод, хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, дарахтони зиёдро чаппа ва болопӯши даҳҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб кардааст. дар натиҷа ҳазорон нафар аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳолати пешомада ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст, ки муваққатан аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шудаанд. дар ҷазираи Крити Юнон сӯхтори беш аз ор ба амал омад. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинону сайёҳонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. сӯхтор дар минтақаи Ирапетраи ҷазира сар зада дар муддати кӯтоҳ қисми зиёди ҷангалро фаро гирифтааст. ба вусъат ёфтани алангаи оташ вазиши шамол ва гармии ҳаво боис мегардад. ҳамчунин дар пайи сӯхтор хатои интиқоли нерӯи барқ корношоям шуда, интиқоли нерӯи барқ ба чанд минтақаи аҳолинишин қатъ гардид. ба гуфтаи кормандони хадамоти марбута, айни ҳол дар ҷазираи Крит чанд сарчашмаи калонии сӯхтори беш аз ор ба қайд гирифта шудааст. дудиғали сӯхтори беш аз ор ба минтақаҳои аҳолинишин паҳн гардида, сокинонро ба мушкилӣ дучор кардааст. вобаста ба ин аз сокинону сайёҳон дархост карда шудааст, ки муваққатан аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. вобаста ба ин аз сокинону сайёҳон дархост карда шудааст, ки муваққатан аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. дар Юнон одатан дар фасли тобистон сӯхтори ҷангал ба амал меояд, аммо мақомоти дахлдор сабаби сӯхторҳои харобиовари солҳои охирро ба тағйирёбии иқлим рабт медиҳанд. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар пойтахти сомали шаҳри могадишо чархболи ҳарбӣ суқут кард. дар натиҷа 5 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар захмӣ гардиданд. аз рӯи маълумоти расида, чархбол аз фурудгоҳи шаҳри мазкур парвоз карда, пас аз сипарӣ шудани чанд дақиқа ба фалокат дучор шудааст. мувофиқи маълумоти расида, чархболи ҳарбӣ ба қувваҳои ҳарбӣ ҳавоии Уганда тааллуқ доштааст. сабаби суқут намудани чархбол дар 2 фарзия: ба иштибоҳ роҳ додани ҳайати сарнишин ва сар задани нуқсони техникӣ дар муҳаррики он арзёбӣ мегардад. варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ василаи муҳими тарғиби тарзи ҳаёти солим аст. дар деҳаи деҳманораи ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ мусобиқаи варзишӣ оид ба гӯштини ҷудо баргузор гардид, ки дар он шумораи зиёди наврасону ҷавонони сину соли гуногун байни ҳам қувва озмоӣ карданд. гузориш дар ин хусус. таваҷҷӯҳ ва дастгирии давлат ба рушди варзиш ва фароҳам овардани шароити муосир барои ҷавонон имкон дод, ки онҳо бештар ба намудҳои мухталифи варзиш, бахусус гӯштини ҷудо, майлу рағбати бештар пайдо намоянд. дар деҳаи деҳманораи ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва гиромӣ доштани хотираи собиқадорони соҳа, мусобиқаи варзишӣ оид ба гӯштини ҷудо ташкил карда шуд. дар мусобиқаи варзишӣ бештар аз 180 нафар наврасону ҷавонон аз деҳаҳои ҳудуди ноҳия иштирок карда байни ҳам рақобат намуданд. иштироки фаъолонаи варзишгарон дар мусобиқаи варзишӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷавонону наврасони ноҳия ба ин риштаи варзиш шавқу ҳаваси бештар доранд. муҳайё кардани шароити тамрин ва ҳавасмандгардонии наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳи онҳоро ба гӯштини ҷудо дучанд сохтааст. рафти баргузории мусобиқаро доварони бо таҷриба назорат карда, ҳар варзишгарро аз рӯи маҳорат ва пешсафӣ баҳогузорӣ карданд. солто сол барои ба варзиш машғул шудани наврасону ҷавонон дар ноҳия шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. ин аст, ки чунин мусобиқаҳо дар байни наврасону ҷавонон ташкил карда мешаванд.
باید گفت که جودو ورزش مقرری نبوده، برنامه مکمل آموزشی است که با مشغول شدن به آن انسان خود را در سمت متانت و دلیری و دیگر صفتهای خوب انسانی تکمیل و تربیت می نماید. جودو یکی از نوع ورزشی در تاجیکستان رشد کرده است. نورسان و جوانان به آن بیشتر توجه دارند. ورزشگران با مهارت بلندی ورزشی در مسابقه بین هم سبقت نموده، هر نفر برای به دست آوردن غالبیت نیرو و مهارت کسبی خود را نشان دادند. مسابقه ورزشی با ابتکار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 دهه دهمناره و جوانان فعال تشکیل کرده شده. مقصد برگزاری آن ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، صیقل دادن مهارت ورزشی و دریافت بهترین ورزشگران ارزیابی می‌گردد. آینده امید است که نورسان و جوانان از روی این نوع ورزش در مسابقه های ولایتی، جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده جایهای افتخاری را صاحب خواهند گشت. در فرجام مسابقه گوشتین جودو غالبان جایهای یکم، دوم و سوم با مدال و تحفه ها قدردانی کرده شدند. در آینده نیز جهت هرچی بیشتر جلب نمودن توجه نورسان و جوانان به ورزش به خصوص گوشتین جودو چنین مسابقه ها تشکیل کرده می شوند. این تدبیر امکانیت می دهد که جوانان وقتی خالگی خود را ثمرناک استفاده برده بیشتر به ورزش و آب و تاب بدن مشغول می شوند. بینندگان گرامی، در همینجا نشر مفصلی برنامه اخبار به انجام می رسد. خیر، سلامت باشید.